Bahai tini ni bagai bom hai preparation na like kaki sagra di. Sama-sama. Sari naro sari. So, very excited ng lahat aja. Te borok je jono song duman agi ingke sing 3 ni borok choose kai man ta bum ke total 2 sing duita gan sing participate in 2 te belani excited in sak. Kabar samung naro zakat. Ang oda chikon first and second hingka jadu no. Anggo bisa to mongjak no khalap rijak no top 16 si top 10 na lang na kai bisa khalap ma ge tini ang recap nai kai song abong ka yapri shekha bai tini horang Ang bo excited bangsa aman ya gulo nervous bo kisang itu ho ke ang tini tang nei resap nai tangsa first kan hangkang ke ko raima saima ama mem rumi resap mani ke second ko resap hangkang ke yang jadu hunmale sar soda bangsa Nor ni bisingo kebo agini simi sari gamarok serengjak omo hai. Tore tong nor katham ni bisingo. Nangke? kisah serengka like only for 2 years Yes, senghana. Nangke tabu Mia ni saloke tamu khaira jak nor no. nya jono rehearsal kari kata tini shade around bani Bahai thangka angke. kaham Boro rogo thulai ka nor. no naroi bolo Bomo hai oro facility bomo hai man ka nor. kaham no kaham no Hampir dong, no Horo bugisi umai sisi ong tenta. Ngoi singuna. Umai sisi ong. Chama rog le borosa. Sama lo onek kaham. Onek kaham muy rasta kopi Mero kothom na. Asya masa kaham kamu keslai. Mau fuzak. Engke norok ni sini laima rok tabu taibo serapui da thangka na. Serap saja na. Engke tini ni jorao to 10 no se tongrok nai. 6 to out ang thangu nai. Engke norok katham ni bisingo khorok khasik tau choklai kengke norok bumai feeling no. obviously Sad. kisah sad lang na happen no jeng mana borok te bo kujo ka thung nung tibu is khai ban ta Da. Hambai. Kaham